na gravitadi na vising keda sara. Ya kalau ngatar tu may sar taltinga na kalasibi itu may na Cornivoli na Rampur Primary School. Go may navo. Sa ngayon daw talata kaya baka utawaliani and Queen's Highway. Mongoli na muira nang tabunua siya. Mongoli may na muira. Mongoli may kisuba. Yan na sa ngayon talata na rin na Cornivoli go. And singabi na kaninday. Ya kalau ngata ni tiko talanga do berto ng Cornivoli ang reba sar talanga may nawambula bekim ni sar talanga na siya matingo may na via say vura ang do bote tingo may na singabi na kanikuwa. Ni sa ambula binaka. Bovinaka. Ada na damni. Tango Ratu Saunivalu tan no tuto. Sandina. Ni turang ni be? O turang may nandarwatu. Nandar. Sandina. Nandarwatu ya boleh kakin mona sab? Iyo, anuan sabudem. Yey! Sarap tu manirara ma turang ta. Nakatalit dapat tu wai tinggal may nabo. Iyo, kita batik cuk cunga may paswikab. Ma. Talita ka tiko no buli? Iyo saka. Nya kalasindo nga may kina? Siya, sangge yala kami na last year, kalisyono kina, vouching akina, hagi kalasiwitsungo. Sandina. Maro ta ka tiko na no buli? Iyo saka. Wala ba na bikaw iko bulita? So nalensonendre biko? Siya saka. Wala ba na bikaw buli kasi ni buli raw bikim ni? Rara talanga. Wala ba na mo ito ka ni? Nabi maliway na bising. Set? Iyo saka settle tsunga, kenda lak tsunga may bul tsunga, sindan kaya dal, sindan kaya daw ni tukor bul saban kini. Ma, isa. Okay, muna tapos on sar-sar kina ni ko. To na sar-sar kini ko na Fiji Museum. Binaka sar nga ya. Sanjin. Na Fiji Museum, Nandun mo nilarida kina na vika and the kilita ni kina. Baka bimbyo kim ni Ratu. Nyo ni turang may dolo ka baka raramata ki wititu. And nabuko ni bagaso ni liwaliba. Nabalim sar turang tao, okay, iko politiko. Iko na batiko na nomu kakawaki. Kinambale, when you grow up, what would you like to be? I would like to be a bank officer. Sandi na. Tau kirela po salib tum tam bilam may monasabu. Daboy kontingin taga kina. Because my father told me not to follow his footsteps because it was a lot of challenges for him. So he gave me a right and easy footsteps for me to follow. Okay, what are the lessons that you would choose in order to become a bank officer? In order to be a bank officer, I just want to take care of me and my family. So as a thing begins in my life. So Okay. Ano ni Ratu di tayo kata be? Ida kata talting ano ni tay. Anggo tayo cuma na EFL. Oh, sandi na. Kita rani buka talangan nam doang ga buka ta. Sama rani buka talangan. Isale. Napalem sar turang tao ni wanu ni binak. Sombe kanu mitoka ni siningol ti kumayan na ilawla konggo. Wirto mo na koro. Wanu ni binak kabir. Okay. They so you want a dedicate a song to them. I would like to dedicate this song to my friends and my families and all my teachers in the school and the head teacher of our school. Naka. Napalem sar nungutangani sa wanu ni binak Ratu. Nabingaw na binak ni bulit ni matak. Wanu ni binak talanga bikim ni ngoni. Nabole ba na siya matikumayan Facebook page ni VTFM. Kalasibi ito may na Rampur Primary School may nawa.